Ukungalungiswa kwendlela, intswela-ngqesho kunye nokunqongophala kwamanzi zezinye zengxaki abajongene nazo abahlali bakaBokweni. Abahlali balapha bathi kudala bevakalisa izikhalazo zabo kumasipala, kodwa izikhalazo zabo ziwa ezindlebeni ezingevayo. Bathi bayanyanzeleka ukuba basebenzisa imali yabo yokugqibela ukuba bazithengele amanzi ukuqhuba ubomi. Simphakathi walebhayizana lana sinesikhathi esiningi kakhulu, umgwaqo wethu ufile, ugcwele ama-potholes, asinamanti, manje sizoswakha ngale esicojeni nakhona nakuneyimvula. Uma sekufike lesihambeko sethu asithembe ukuthi kukhona lokutolwa ngoba sinabo-chief lapha bukhosi akusihambeli. uAdvocate Mkhwebane uphinde wahlangana neenkokheli zomthonyama, inkulu baphathiswa yeliphondo kunye namalungu endlewisomthetho aseMpumalanga. Ezingxoxo bezibanjwe ngenjongo yokufumana umhlahlandlela wokusombulula ingxaki zeliphondo. Ngokomthetho amakhosi fanele nakahleli kuma municipal council nabo baphe umbono baconsultiwe nama area wabo naba developer ukuba amakhosi ayazi, and then on the other hand now amakhosi ukuthi nabo banga allocate bafaka abantu endaweni zabo without knowledge kamasipala, kwenzelela ukuthi umasipala naye azokwazi ukuthi nakube kunjalo kuplanwe together, and then nabafakwa abantu kube kunamanzi kunendlela ezirehe ne-electricity. Olukhenketho lukaMkhwebane lika-zwelonke lujoliswe ekuqinisekiseni ukuba iinkonzo ziyafika eluntwini komasipala.